Poštovani gledalci, dobar dan, dobrodošli 18:00, televizija KCN1, premijerna emisija Prva noć sa doktorom Sandrom, Zederom naravno i KCN-om. Moram odmah na početku emisije se zahvalim svim gledalcima, pre svega iz Amerike, jer smo dobili toliko mailova i toliko lepih priloga da ćemo sigurno pustiti. Imamo neke iznad kanjona, imamo neke iz Mississippija, iz Teksasa. Dakle, dobili smo stvarno mnogo priloga od vas. Gledajte nas, emisija dovodi samo najeminentnije imena naše javnog života, tako da se mi trudimo da ovde dovodimo i najbolje sportiste, i najbolje političare, i umetnike, i ne znam ti ja, zvezde ovakve ili onakve, uglavnom najeminentnije imena na našem području. Pre svega, prema što krenem i predstavim našeg gosta, htio bih da se zahvalim kompaniji Zeder koja je imala nju da napravi ovu emisiju u koprodukciji sa KCN-om. Dakle, Zdravko i njegova ekipa i ovaj put pokazuju da su u vrhu samim tim što su imali njuha da naprave ovakvu emisiju. Dakle, zahvaljujem se odmah na početku kompaniji Zeder 063 801 1808, telefoni Zedera, dakle, gde možete naručiti Zeder. Zeder kad ugradite, znate i svi da su kola apsolutno sigurna. U Americi već 2500 ljudi ugradilo Zeder, a 6,5 čeka na ugradnju. Što se tiče hotela i u Opatiji i u Beogradu, dva jako interesantna hotela, hotel Zeder, vrlo poslovni hotel, imaju svoje šofere, dakle ne morate da se brinete, dođete u Beograd, sednete u hotel i vrlo ste opušteni. Što se tiče novih prijatelja, Toyota Živković, Toyota servis koji je poznat još iz Beča, dakle radio u Beču, sada je sve to preselio u Beograd i svaki pregled za vas koji imate Toyota vozila je besplatan, to je velika stvar, jer jedan pregled vozila košta 4.500–5.000 dinara. Telefoni Toyota su 06533144422 i 011 30 48 758. Ja se odmah zahvaljujem našem drugu Bokiju koji je imao također njuha da bude u ovoj emisiji, a moram da kažem da ovdje primamo samo najekskluzivnije, pa i treći naš prijatelj Namještaj Đorđević koji se pobrinuo da ovako dobro izgleda studiju u kome sedimo. A večerašnji moj gost, odnosno današnji, zavisno kad gledate, je najbolji rukometaš u politici i najbolji političar u rukometu, Vlada Mandić. Vlada, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, hvala na pozivu, bolje vas našao. Pa eto, ovdje zovemo samo najeminentnije imena, tako da se mesto smo ti našli. Ja sam svugdje pomalo. Reci mi, Vlado, odmah na početku, pošto je ovo emisija koja se zove Prva noć, prva tvoja noć koju pamtiš po lepom i prva tvoja noć koju pamtiš onako koju želiš da zaboraviš. Pa to je onako malo teško pitanje. Svi smo imali dosta teških noći i dosta lijepih noći, jeste, da. Baš onako iz krajnosti u krajnost, pogotovo kod mene. Što? Pa, kažem, opet dosta je bilo i onih baš lijepih noći. Ajde da izdvoji nam jednu lepu noć. Pa ne znam, ajde krenimo od ove gore, da kažemo od ove loše noći, recimo. Ajde, na primjer, ostala mi onako urezana jedna noć kad sam bio klinac, odnosno kad sam bio mlađi, kad sam imao 12 godina, pošto sam inače rođen u Sarajevu i u Sarajevu sam dočekao rat 1992. godine, te jedne noći kada je počeo rat, recimo. Kada naravno niko nije očekivao da će to tako sve da ispadne kako je ispalo. I ja sam ostao s majkom, naravno, u Sarajevu, misleći da je to malo neki problemčić neki koji će proći za par dana, ali naravno nije to bilo tako i onda je to jednu noć onako, kad se dobro zapucalo u našoj ulici, u našem kraju, kad se dobro zapucalo, kada je čak i bombi neki bilo i svašta, to je onako jedna bila teška noć za mene i sljedeće 2-3 noći dok se nismo uspjeli izvući. Znači ti si u principu otišao odmah na početku rata i od tada si u Beogradu? Pa jest, da. Otišao sam, eto, ne baš na početku, bio sam, poslije smo prešli drugi kraj Sarajeva, pa onda smo na kraju jedva uspjeli nekako avionom, nekim vojnim da, kao i svi tada Sarajlije, jedva smo uspjeli da se izvučemo, tako da jedno vrijeme sam proveo malo u tom ratu kao klinac, tako da eto, te noći su možda neke najteže. A najlepše? A najljepše su noći, pa bilo je dosta i tu lijepe noći, recimo. Uvijek za mene bude lijepa noć kada u sportu, recimo, kada smo osvajali titule.
teško osvojene titule, sjećam se recimo na Cetinju, u Staru Jugoslaviji, odnosno u onoj Srbija, Crna Gora, pa tu noć smo slavili bili. Pa recimo, tako uvijek svaki trofej kad osvojimo, ta noć bude onako baš Jesi galant? kompletna. Pa naravno, tada smo svi galantni, svi smo veseli i što kažu tada svi moji prijatelji, svi rukometaši, tada se onako baš opustimo poslije tog cijelog i naporne sezone, napokon dođeš do nekog tog cilja, tako da te noći pamtim, ajde, nekako kao najljepše noći i naravno jedna najljepša noć kada sam dobio čerku, moju Sašu, Imali lepše prije noći. 7 godina, odnosno 15. maja 2007. godine. Eto, to je možda bila najljepša noć, koje se ja ne sjećam. Dobro. Da sam slavio. Ne sjeća se niko od nas tih noći, ali pošto ova emisija poznata po tome da imamo jako dobre priloge, evo na YouTube-u su naši prilozi jako gledani, a jedan od krivaca između ostalog je i Milan Jeftić, naš saradnik, tako da nam je Milać za večeras pripremio dosta priloga, pa da krenemo sa prvim, Nataša Bekvalac i Milan Jeftić, da vidim šta su nam pripremili. Boga mi lep prilog, gledali smo ga ja i ti, Nataša je lepa žena, Milan radi to fenomenalno, nego je kako je tebi u politici, odakle ti u politici, nije jasno. Šoštar, Udovičić, Šapić i ti, je li tako? Ima li još neki sportista da je u politici? Pa ima, ja sam tu možda i najmanje aktivan, da kažem, Predrag Perunučić u politici. Da, moj brat Predrag, njega smo zaboravili. Naš brat. On je bio ovdje u emisiji. Da, moj rukometaš i saigrač dugo godina, cimer. Tako da on je isto u politici. Pa dobro, mislim da je i dobro da sportisti se malo uključuju u te neke stvari. Mislim da do sada se pokazalo da sportisti nisu samo sportisti, da mogu da rade i druge poslove. Da, ali u Srbiji se priča da u politiku ideš samo ako hoćeš da imaš vajde. Ja evo imam 40 godina pa nikad nisam otišao u politiku jer sam smatrao, jer mi otac se bavio politikom, smatrao da nisam tip koji može da... To smo poučeni ranijim iskustvima. Prethodnih 10-15 godina je tako možda bilo da ljudi su dosta izvlačili neke koristi iz te politike. Pa onda po inerciji nekoj to ide, ljudi dalje misle da ako se baviš politikom možeš samo neku korist da izvučeš, ali ne mora znači. Mislim da sad već drugo vrijeme i da je, ajde malo da spomenem to, ali mislim da je nova i vlast i da su ljudi u ovoj vlasti pokazali da ne može to tako tek da ide kao ranije. Ne može? Ne može. Dobro, ajde. A evo svaki dan viđamo primjere. Viđamo primjer, ali čovjek je ipak čovjek. Marks je rekao da je komunizam idealan, ali uspostavilo se da je to utopija i ono kao ni tu ne može čovjek da izdrži, a da nešto ne uzme za sebe. Ti si kao, ne mogu da kažem estradni, inače ne bi bio ovdje da si estradni, vukli su te po novinama za neke lepe žene, povezivali su te, ali sad ovo pre 3 dana što je izašlo na naslovnoj strani Kurira gde si ti zaposlio svog najboljeg druga, jel tu ima nešto od istine i kako reaguješ na takve tekstove? To su gluposti sve, naravno. Novinari moraju da pišu o nečemu. Ja sam, inače, ne znam zašto ne pitak. Mislim da je to baš prvi politički tekst koji tebe ono kao izvlači na pijadestal. Kažem opet, to su gluposti. Volio bih da pitam tu novinarku ko je naručio taj tekst. Misliš da je tekst naručen? Mislim, ja znam ko je naručio, tako da zlonamjerno je to veoma bilo sve. To nema veze sa životom, nema veze s istinom. Ali ne bih ja na kraju to komentarisao. Prvo, ne radi se o meni, drugo... Dobro, ti si zaposlio najboljeg druga. Ma nisam ja zaposlio nikog. Pa ja hoću da ti kažeš to. Naravno, to da bi ljudi vidjeli da to nije istinito. Ma nema veze sa životom, opet kažem, znači zlonamjeran tekst, naručen tekst. Tako da ne bih ulazio to. Prosto novinari nekada, naravno nisu svi isti, to je veliki razlika ima, ali novinari nekad ne razmišljaju da mogu nekome da propaste život radi jedne naslovne strane ili zato što ga neko natjera da nešto napiše. Ja sam isto imao primjer da mi je upropašten veliki deo života zbog novina. Samo da bi prodali taj broj malo u većem tiražu, upropastit će život. Ali niko se nije na tuđoj muci naživao. Kad tad se to vrati. Kao bumerang. Kako ti reaguješ na to? Jesi reagovao uopšte na taj tekst?
Ili ono, pusti Nisam, perje ja ne neka mogu leti? uopšte. Ma naravno, to su, navikao sam inače, evo već 15 godina sam u tim medijima. Izlazio sam i u revijalnoj, i u sportskoj, i u žutoj, i u crnoj hronici, i političkoj, nema gdje nisam izlazio. Jednostavno, nisam nikad tužio novine. Možda je to greška, možda nije, nema veze. Ali prosto nema ni vremena za to, niti me to interesuje. I na kraju svaki halabuke, dan, dva, tri i prođe. Prođe, dođe sutra nešto novo. Ma nešto novo, znači, naravno. u principu ti možeš da danas je slobodno novinarstvo, ali možeš da naručiš tekst za neku sumu novca ili ne možeš. Pa ja ne, ali vidim očigledno da se to može danas u Srbiji, da naručiš neki tekst. To može u celom svetu. Može u cijelom svijetu, samo je naravno. pitanje koja je znamenita cifra. Tako je. Evo, kod nas u Prsluku 1000 puta evra sam ti rekao, to je bratska emisija, ovo i sve može. Da se malo i našalimo. Voziš li ga auto neki dobar? Pa vozim. Ili imaš zeder u autu? Mogu reći da nema. Onda si došao u dobru emisiju. Upravo, kad dođeš u Prsluk, lepo ćemo ti ugraditi zeder i da se ne sekiraš da može bilo gdje na svetu da ti auto bude otuđen. Da parkiram gdje hoću, jel? A ako voziš Toyota, imaš besplatan pregled kod našeg prijatelja. Toyota vozim. Ozbiljno? Ozbiljno. Land Cruisera, Toyota. Eto ti. I sad malo prije sam baš vidio da... Slušaj, čovjek je došao iz Beča, ima najbolji servis, ja mislim, u celoj Srbiji. Toyota Živković, imaš besplatan pregled, znaš da se pregled plaća. Znam. On ti radi ceo pregled besplatan, pa ako nađe nešto da fali, odradit će ti, a pošto si moj brat, to će biti vrlo slabo i vrlo malo. Telefoni su 331-4422. Vidiš kako se potrefilo, naš gost vozi Toyota, prava stvar. Dobro, ništa, idemo za tebe, Vlado, specijalno. Ti voliš dobru muziku, znam da voliš da se razveseliš. Jesi galantan kao što ljudi stvarno pričaju? U kafani? Da. Pa jesam, volim da izađem s društvom, volim da imam dobru muziku pored sebe. Kako je kod tebe u kafani, radi to kao sve? U Aleksandriji je super. Aleksandrija dobro radi, dobra hrana i dalje. Još nismo bili. Pa moramo to organizovati, malo dođete. Da se moji gosti, malo. da se družimo. Ma nemoj gosti, da se družimo. Bitno da se družimo i pričamo. Lako ćemo oko računa. Naravno. Tu vam je blizu. Važi. Znači, bukvalno 5 minuta pješke odavde. Dolazimo kod Vlade na klopu, a sad gledamo našeg Milana Jeftića, neprikosnovenog i jedan predivan prilog sa Lepom Brenom. Pre nego što se povredila, tako nam je napisao, tako je i rečeno, tako da uživate u sljedećem prilogu. Vlado, pored svih obaveza, ova emisija nekako, kogod je sedao tu na tom mjestu, kaže, doktore, otvorio sam se kao nikad do sad. Ja se nadam da će se i ti otvoriti kao nikad do sad. Kakav ti je ljubavni život? Nismo podvučeni žuto, ali nekako... Veoma promjenjivo. Kao vrijeme. Kao vreme, da. Znaš kako? Teško se odlučiti za oženiti se. Danas je... Ja sam se oženio jednom i nikad više. Vidio da nije to za mene. Ja sam isključivo krivac, ali nije to za mene, tako da držat ću se toga da dovoljno sam probao i to je to. Pazi, ti i ja smo neke srednje godine, mi smo drugačije vaspitani, bre, mi smo patrijarhalno vaspitani. Je li ima toga kod tebe? Da, toga ima i u nekom drugom vremenu stvarno vaspitani i pogotovo ja, recimo, ja sam Hercegovac, pa taj neki mentalitet malo tvrđi. Pa ja Dalmatinac isto. Ti Dalmatinac, bravo. Žena neće da kuva danas, radi 3 posla, niti kuva, niti pere, niti je kući, niti čuva decu. Žene se poistovjetile s muškarcima u svakom smislu. U svakom smislu i to nije dobro, naravno. Pa čekaj, li tvoja ćerkica ima ženu koja čuva?